Biyag ti tao. Ara, sabong, para ken ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Jak kasapulan day ta sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day ta sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto kasaritam itinasayaat. Sana kas tabas-bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kastang aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuana no kayat mo manang milita. Ha? Huston, ikateman ti kasta nga ukalim. Natangsit ka sumungsungbat ara. Saan anasaya at ti kasta nga ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day di nga agtataho. Di adala. Nga may sila nga agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta ititaho ala ko na Ara. Makapangpanganak kat. Sikan ati mga yabno kayat mo. Yak! Makabakbak kwanak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglak-lako. Kadiri. Yak! No di mo kayat saan laang. Di kan sumanao di ta Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin di jay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngawin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak nang aggapo ija abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Milita. Kasta ka di? Ay well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matlarong marday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mong tumalaking kuhanan da ito, Milita. Ni, nabalkot mo ta regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Amang ano italang da jay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuiter aramidan ni Ara. Pasensya amla kuman ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman ken kuana ngay ayataklat ta. Mauray kas jay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga ngayon lang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupay. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di aginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha? Di mo man sang kaulit na ibagaday ta, manang Milita. Masuro na, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya ko maaga po asangwak ngay. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Milita ang kasarsarita na. Ara, amom, dayawak man ti kinasingpet ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro, nagagut, ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day ta alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamat ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Kay pada na kuma-vendor laang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo.
Nalabos day ta akin naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno anakatal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtay kak tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrak ka mani. Pasensya ka na. Tanailit lang ti silad nga ababanga. Okay lang. Sana ka mat anarati, Ara. No kasta. Agmay may saka lang dito dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Mani, amangan numailawan ka. Anya ko ma. Ikasar ka mat. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Mani. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Mani. May saal daw laan saan ta nagkita. Kailiw ka una yan. Isungarap niya yung mayak. Tamok akailan na una yan. Alang, irikap mo ta gusto rin daw. Tamangan mo na makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka datan. Agpada tamot asing ka. Kwa, amo matanda kita ng tao. Nalaing na agchismis no da makita ta. Tsak kaya ta chismisan da ta, Ara. Maturog ka ka di dito'y dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka balay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong dumagasawa San tanto nagsinsina? Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matket di Amom, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Ken, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakarakaro pa kanya, Kara. Amin, kasyan ka tinagbalin ang nobyak. Dinak to nga tayo sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten, Kara. Niso ajak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Mani, please. Apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo tan. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Kanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talaga nga awanan. Hindi nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Yaman nak Manny. Kunak lano linipat na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumiko na kami. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kaduan ni Mama ang mga sikaso ka lagi ti sa ilim eh. Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok to lang, okay? Amom nga ti pang surutan kanya. Nalakalang day tara. Nalakatag sabong. Basta itid mo kanyak dress mo ha. Tamapanak to no makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to ha. Well, Ara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko kanti kapsat ko.
Nukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na atako. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko nana, siyak igagara na. Gamalas na, taadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At danobyo. Wala nang, padak matla a professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload, at daawagak. Ha? Sika? Apay, anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak ko mo, Ara. Sorry, nga makiasawa akong iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan na kon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti sala sa ara. Ada na pa taga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasamakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan inawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam itisikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamok ijay syudad. Kat, ayan na nga rudan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko, ngam awan sungpat na. Anya, kat kasano nga rod itan. Mapantay jay syudad. Tainta sa pulan ti bagbagam anopyom. Kuha nanang, diyak ka muna sa din ijay syudad ti balayda. Diyak pa'y katamo no balayda. Wano agab-abang talaang. Anya, ay sus, kasano nga rod daytan anak ko. Le, addan sa di kapsat mo nagkapoy jay ini. Kadwa naman ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunda nga ta. Apay anag kuyog da. Nanang, aday pud numi ka ni Loreto. Loreto, si kanti mangibag ka. Nana. Agayan ayat kaming ka ni Melita. Uwan, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimod mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagradwar, isuntun ti panagkasarmi. No kasta, nagadal ka iti kolehiyo, baro. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, ta nagsakit ti inak. Iso ang nagurnunga kiti pagtuloy kong agadal. May salaang mitkit di asimestren, Kat apaman ang makagradwarak, ikasar kong tunta kyo, Nana. Nakapasngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom nga min manang. Di na lamay sa paran ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. O may tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak Melita, ni.
Sikat ni may isang inspirasyon ko. Isa na katurpusak. Ay, eten ka. Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, ganaan mo ka kabaalam dayta. Makapasakan to, honey. Oh, apay ngagsangsangit ka, Ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, jak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin da ang chance ko nga exam para iti board. Ngamtsak matlat na ipasa. Kasano pa itan, nanang? anyan anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasan. Sana bale, tamakasapol kan tupay mo't siguro iti trabahom. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang? Ala, agrobot ka, tainta sa pulen tinopyong. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayo yang mikin ni Manny, nanang. Ngamdyak ka muna sa dino abanda ti balay da dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglaklako iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kapsat. Mabalinti agdamag. Ha? Anya day chay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Manny kada kayo, kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatag nga ibagami kan kwa na, kapsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Kasta ay sige kapsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan, una yun agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat. Di mo mat kayat ang gatas. Ay, tungtutan na katalagan. Yung tantanak mo. Awan mo day ta, Ara. Kasano, nakamangmangit. Di namat nga rod kayat ang gatas. Nabanog ako na mga salsalakan ko, ana. Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Oh my God, baby. Gusto naman. Oh, di si Mardengan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, Ara. Pasensya kayon, manang. Yung aborido ak ngamin. Awanan pagkatang ko iti gatas ni anak ko. Tawan ba't ni ama na amang suporta ko maganwan. Doon nyaman di ka sa pulam. Ibagam kada kami kaninanang. Si dadaan kami matamang tulugan ka. Mabainak, manang. Ngamin, linamot ko amin na sinasawag iti kalabas. Mababainak kunay ka na kayo. Nangrunakin ni Loreto Anopio. Ay na, lipato mong tinapalabas. Awan mo ti sa bala amang tulong kan kano saan ada kami akapamilyam. Ganuan gayam, agkasar kaming kan ni Loreto iti mabiit. Nakaapapal ka, manang. Ngamin, nasingpot ni Loreto ang pakiasawaam. Kat itapay lang.
Kablaawan ka, manang Milita. Agyaman nak, ading ko. Yang titaw. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobium. Awan, nana. Apay nga ruda ka sa tijar mo si mangpul ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din, nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag ko naamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakit anak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobium itibiyag mo. Inaramid mo day tay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, ayatek ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayatem. Wan ata kanayon nakmat apas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparikat itibagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Jak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan taagimon. Nang runan awang matirumba nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadag iti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kita man ta cellphone mo. Ah, Asino dagito ka-text mo ababay? customer na kita. Customer, at dapay take care na? Unay ka na ya. Awan mo't dakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anyamat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa share. Hayawanan ganas ko ngagpasyar. Ha? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyayin ni Gerson. Adamanin ka sa una iti cellphone. Surutak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ti pagkaskas tama, ya. Sabali manin a babae di kinasarita iti cellphone. Customer ko nga rod dagi, jay. Among mat ti klase ti negosyo, agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Intaman gidi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo kay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa'y asin mangput? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin mo, ah? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha?
Wen, ma'am. Okay nga Rod, bye. Nag-chat manan dayto ang lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat day Ajerson. Kita man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan day Ajerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince, Asino a prince? agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susma di balasang ko. Di mo pagimunan dyan nubium. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pag-arap. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kang salita ka ti text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabidlang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa ilang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba ang lalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba na talaga dahi ang lalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pa siya, Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar na. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restobar. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmat yawanan ba in alalaki. Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awag ang tigas kaya lalaki. Nakita na siguro ang tipos ko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dito. Amang ano na patag na amag dahil, Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka di ngawan pa inobyo. Kwa? Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ko mga ron nga garamkan ka. Agayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kwa? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O doy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da itoy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga Rod? Di karda tinakasarita. Saan ka no paya si Mang Pat ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam.
Inawag akon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. Ani, ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sabali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Hindi mo nga ipang-ipanam ka niya. Matulog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagindidihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay aginon dawayam ti pan nakabartak ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanila. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kaya ta makita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbangbat. Kaslada na dagso na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinopyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinopyo. Anya taramin. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwab. Nasakit unok na. Pakibagayo abaliwan nan to ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, manong. Wen nga ron. Inblak-lak pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kan kwa na. Tunggal mapanak iti balay na. Adlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na amomtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ama amuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamaken papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko nagpapaay kada kayo kas babaw ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita kanaliday ka. Nagbaso laki dinobyo, nana. Ah, anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day ti alalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad ka sa nung itan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masampul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad ka sa nun nga itinobium. Kasaritam nga rod Sana nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak. Tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka una yan. Masikogak, Prince. Masampul nga ikasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama.
Nabiit kayo pa'y anagamamoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, mama. Ngamin, masikug akon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok to nga ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak. Julia, awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay kastoy tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapapta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manunga aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat ang kabulana kung iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbalo ti asawak? No amok lang ang naigumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam, ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awat mong tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanya. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita. Nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Tadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawa mo. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Tita. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag. Tita. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man talaga awit ka. Sumra ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Ah, talaga? Ay, thank you manan. Aywan, adakad wa kasi mang putsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Jakon ing kuyog tinabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional din nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak agtrabaho katayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mati sa pulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mati na dagos. Nga oray awan matrabaho na.
Practical tibiyag itan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yada yung mandita prutas, Alice. Ha? Apay, di mo't paboritom day to idi. Diyak kaya tiangot na. Ibilang mo dayta. Pasensya ka na aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. Lukas ta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na ka, Alice. Anyat imbaga tinobyom ngay, idinaamon na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad. Saanan? Di na kun palubusan tinobyo kang agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa makumikom nga min tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di. Katsi ka, kumusta kayong matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbatan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Katawan mo't na talgad at trabaho na. Makikons-construction lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawaak to. Sikat ti pakasyak, friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kas iti boyfriend ko, professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamatan iti tawan. Kaat ka na kasara. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kayat kaunay nga agbalin nga asawa. Kan amadagi ti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Ngam, naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction laang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't Mark. Angam na siyak to ti agkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? Udi mayat, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo Genobio. Wana. Kaano kayo nga rod nga agkasarangay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga. Ay, kaasi mo't jigayam ko, nanang. Apay Bea. Wana, tamangurkurangas mo't jinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano? Construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagat-lakit di ngagtrabaho. Awan lat ammo kon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan, Into no may atawan nanang. kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagababa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, teng nga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. 3 oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanawa dagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ngamin no daduma nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayaw? Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle,
Awan pa'y mo't pagbalay mi. Itin kaun ti balay ko di sabila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayaw ti mang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga rod asawa ken anak kaw. Si siya kaw ngagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayaw. When no agtaraken kayaw iti dingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayaw Agbinadang kayaw itirigat ken ginawa. Sapay kuma tag nanayon taw ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay tar-aramidom akulungan ti baboy, Mark. Wen bakit? Tanayunan tanto ti alaan taburyas. Ala, kaalaan ta nga tati agtarakan iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtarakan iti baboy ditoy. Taado ti danom. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamog nga dantulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa party mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mulak natin, bakit? Sige, tasyakton timang pakan kadagiti tarakan ta amanok kan baboy. Alang nga rod. Ano sampay lang, ha? Wen, aginanos ta, lakay. Agtinulong ta para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko, bakit? Natay ka ano ni Uncle Pido. Anya't impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay na kasingsingpat. Wen nga rod. Ngaman niya ngay, no jay lang ang tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay, bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe inton bigat. Mark, anakan, tangay sika ti kadkadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga ron matang timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay nawan. Naimbagla pa kitagdagusan may no kas diyang agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dita. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige, ante. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agagagom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakit kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga, ante. Inton makalako ta iti tarakan ta baboy. Ken dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay nga patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaad, Mark. Saan? Ipatarimaan ta lang. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito yung napanawan tayo. Ken, biro kung tibagik ti trabaho iti daga. Iso apapintasan ta, di balay tayo ija syudad. Tapaabangan ta, bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Well, siyak to ti makaam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, isungawanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay balay. Agyaman nak nga rodante. Basta di mo ko mailaklako. Ano, adapan nakabalin na kaanakan. Tapakalaglagipan tayo iti day jay Uncle yo day jay. Wenante, saan to ang mapasamak na ita? Napatig day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatig mo amin ang napanawan na. Ngala nga rod. Adalakit pagpatarimaan mo, sige, makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakotan dagiti tarakan ta, lakay. Wen bakit? Iso nga parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali at tarak nun ta.
Tapno danto manan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Uwin, patcheck nga da kaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ama ipaabang lakay. Uwin nga rod. Uray nang ina ti abang dito eh. Sigurado nga ado ti mayat nga agabang. Taasidag iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrobot ang rodan bakit? Taagawid tamanan ni Diyay probinsya. Tainta kitain dagiti anak ta. Inta pa'y gumatang itiyawid ta iti probinsya, Mark. Uwan bakit? Alice! Ha? Ni Bea day Ay na! Ay! Long time no see Wen nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandan ni saan kayo mabigbing. Tanagningisit kayo matan. Ha? Apay, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yung adwa dya probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kastala ngayo. Ha? Doan ya't panagkitam kada kami. Isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko dahito eh. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di? Ayabanda kami to nga rod, Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apaya kas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagtasawa ni Edgar, nanang. Anya, no kasta, adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat, husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kaming kadagiti anak ko. Ay, ala katawatam tigasat mo anak ko. Anya ngay kat addagitan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met namnamaem a pangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwartak. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot iti simpaan. Ay, sapay awanan gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo din, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na ata, grurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa iti pagabang tayo dito itagus tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo tin maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. Agpasyuda tayong tunbigat. Tabakasyon dagiti ubing. Bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak ta. Agam di tayo mabalin nga agbayag ija syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo dito. Kaya dagiti mulak. O sige, lakay. Anto iti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo. Bakit? Malaman lang. Ala. Agrobot kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong nyo dita. Tren talangan ti may agore ka. Mabigbig ko jag laklako iti tarong iti sidewalk Tarong yo. Ha? Eh, Ni Bea mo tayo jay. Asit ganta lakay. Ala, agorder ka iti kayat mo akanan, Bea. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea.
Agyamanak, nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adada iti probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't ngamin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwanda kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Ha? Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo ngay. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigod a pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawam. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita, napintasan ti biyagyo. Day tamat ti pagyamyamanak unay iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Iso sorry Mark. Awanan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisan ti trabaho ti padam a tao. Kan di mo matpaglastog ti adwa kwartam, nang runa no saan mo mat ang nagbannugan. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan di sa palimanan na pagkadalan nga istorya wan na pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyang ti tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kitiday nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita kadakwada, Beth. Anya? Duwata Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka da, mamakan pa pa. Ta isoda pala taggastos. Anya? Naibaga da kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no dida kayat? Ipilit mo tapno umanugot da. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo talitawan. So, okay lang kanya. Iso na laang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan ni. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Ben, pag naadan nyo. Ni Betman mo niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at agdesisyon. Ura gawid kami iji balay mi, mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo ng agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay
na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan, marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme? Ay nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo ta na arte? Mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo suti sidaan tayo. Agsidsida kay tirabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito a lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Kanya tin pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida ba't nagitikarkaret na? Di na ka no maanusan ti agnaed ije balay dari ko. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Parang makasapol tumot lang iti panggadan di manukang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, akayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? Ada na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya ka. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisar ka. Anyamat ni papa. Pilitin na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat natap no saan da agumuraken ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron adida ka maawat a manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala tagtrabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sawandan nga eh. Apay nga min ayang ay sulit pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Rico. Pagusto amlatan ti kayat ni Papa. Tapnaawan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wen, nawat adagos tagayam ko tinangisar ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapol da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi trabaho. Nakatakdirak nga malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka na gawin. Grabe mo tiyama. Strict tula unay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bali apag naudanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay kawang mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaam mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya. Wun. Alaam mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo.
Okay lang mat kada kami iti amam. Nga uray dito yan balay ti pagnaudan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan nang agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rumot ti pagbagina. Anyag kayat nyo. Ang dependar kailatan ka na kami, kani mamam. Papa, Panangisakit, Aramidag. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mo't nakaanos. Saan mo't anarigat ti kas niya trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. kas lang ngamin saan na panangisakit ti raramidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami di ti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na po day ta? Di nak lang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Nga masya na ki dyan anak na. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itintan titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito iti pagnadantan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat paghabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ila di balay o siksika. Uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico apin masyal. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay katagano sa tamarigrigat mo nga ron na kay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartadan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitom ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. No di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita aman, kimutong akon. Di nakpay mapagsiday tinaimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Bet. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga amam. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinalam atawid mo. Kurang dahi dya inteddakan ka. Agmamay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intedda atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latar aramidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaimas sa sidaan. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo matadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod. Sikat ya agrimedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo. Kwarta ti dawatam. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan.
Umayang la dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay, anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico ito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itag yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawa. Awan ka nan, min. Kurang tintad yu atawid ko. Iso anayunan yu. Anya? Rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marabyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangpet tulat tan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanya. Hanya, apay ngamin ngayon tad mo ngay katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mon ti ugali di anak ko. Adaken ka no panawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang dagiti agbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutag ti asawak. Ay rabiin. Ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag. Balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya! Sa linaw! Kanayan na itan ngay! Ay kumustan di anak ko! Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, jak pa'y kaya ti matay. Ay wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti duren. Nanang, Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. un nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Ananong sanak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktokan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado titulang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagta nga aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo? Mabambanugak nga minan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga rod? Talaga kasta anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan kano agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kaya't naka napanawan ti anak mi. Ngamin ay ayaw mi. Iso na ka miris mo't lang. Pakawanan da ko mapapa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangrunay ti asawak. Ngam ka sano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos.
Tawan imposible kan kuwata. Patyag nga adapay napintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasukir. Denggan tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo, tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ne, adamat ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Si ka, adagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyum, kaanakan. Saan mo, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Ita lang nga umas asidag kada kayo. Nanang. Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak hindi pa. Kursonada ngarod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala,
Naggastos kayo pa ilaan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, auntie. Makaamukan nga agluto. Tamaki pa nga anak dito yan. Sakto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan tong agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay muntong anak ta. Tinak pa kadanagan. No kasta, sikati manihwak, auntie? Wan Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweltom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam auntie Mariti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta? Tani Auntie a mismo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwin ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamot tan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto.
tanasingpet, ken aday tsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni auntie? Wen palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon tupay ngay? Urayag no kaano nga kumanugot ni Antim. Narigat mo't no pilitek, no di na kayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tama nga no, ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso apasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang. Sob-sobra pa'y nga rugtititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim di ti balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano nga min ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan ije balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo tagan ko na. Angam ko na asa na matatawi di balayda. Anya? Manipod inaklunag. Saan kami pa'y anag-date apulos? Namin ano nga bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati di asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutan. Apay, ada ka di problema? Awan. Uwing. Awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay amaturog ka. Nakaunun nagtipang panunutan. Kwa. Banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ka man Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatan mo. Gataangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo't tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sanit. Panawan ka dito yun nung sakit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang tapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang.
Sak, di ka unay friend. Di mo mabalintagi skandalo dito, itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awan ang date pain. Traitor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit yung asawam. Samon to ka sa Rita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traitor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan tayo nga Di ipagbasa. ka naging didiam mo. At dayta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uweng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan, Ti Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ang maulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbababawiyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Nagpasul ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan tinagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysa. Biyag. Tao. Bakit? Sapay la ko mata makatunusan na kiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyaan na kiti anak ko ha. At asad sarot da. Tayo ni spoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko mat ida bagbagaan. Kawan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatag dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo, ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmar. Agyaman ak nila ha. Ay ayatan ka mat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lokatan tiri daw. Ada ni Lola yaw. At dararami
Dok, si ka na. Ala, siya akong timangilok at itiritaw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo kok, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpot ni Delia, Mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka niti pa nagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Ang mawatan ka mo't kedi no nang asawa ka manan. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasao ti inalay di asawa. Okay lang, si kakit imat. Awan problema kanyak. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang, awan problema. Agaman nakpagat ha. Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawa. Manong, inalam ka di ti wallet ko. Anya? Iti anyaga po nga laak ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwarta. Dahito ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka day tita. Naragrag mo iti silid mo. Anya, kita akman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta, balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglaing kang tumot ngagpabasol. Adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama pa nag-eskwela? Ay, kinapudno na bakit? Nilola dati mangmang tad iti kwartada. Anya, Numabalin, diyak ko makayat ang mairuam dagiti ubing iti dakalagatad. Kayat ko'y da disiplinahan may papaniti kwarta. Gam, inispoil ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti dagabrudak. ngam Elmer, si kati ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day bakit? Iso na lang taliklik-likak tayo makisinubang iti sigud akatugangak na mabalin. Nagruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod nagawid ak ti Pilipinas. Elmer, Diyak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. rumbang lang. Tanarigat no mairuam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. John, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Diyak amo taglaba. Isuro ka, no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yung ti agluto. Manchak, diyak amo. Si ka na tanda ka mat. Ha? Iso nga ron ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawasmi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asurwan nyo dagiti trabaho dito'y balay. Tapno makatulong kayo man. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosam man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, ha? Di mo latan iwara iti datar. Anya ka mat tita? Nabambano ka naggapo iti pagadalan. Paunan nakpailang mat. Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Unan! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy! Basol kon! Gusto nga ro din ha? Di na konsermonan. Di ti man balayot ti pagturugak, Lola. Uray siyak, Lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha,
Apay, anyat inaramid na di babae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wanuan niya, ibagayo. Baon a baon. Wen Lola, jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din, timang ibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola, Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idiaday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga rod ka ni Papa, Lola. wen Lola, ta sigurado asaan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamot pukawan ti paggrab nga. Kasama na kita anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kaya't apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga rod. Ngam laglagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok nga agnaed iti balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwan nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan day ta. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Apan kan na, tababae ka. Sikat ti agluto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to ti aggao. Dua kayong agluto. Agtinulong kayo anak ko. May isa ko malatis o. Alan, Imbes ko mga min nga ijay balay ni Lola ti pagnaudak. Ngaro, mabanbanugak dito eh. Naimbag pa ija balay ni Lola ata, senyorito ak ijay. anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada idi ubing tapay. Sabali ti ugali da adi makal iti sidong ti lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasiyo tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na ijay balay ni Lola. Ura siyak, Papa. Apay pumanaw kayo. Saan nyo kayat amakuriktar dagiti mading aramid nyo? Diyo kaya ti maungtan? Saan nakasta Papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapu iti panangasawa yumanan. Ura siyak, Papa. Adan kain nagaw mi iti atensyon nyo. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana po no dahi tangay bagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungatak man. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia. Kolehyon dagitanak mo. Aggigidanan ti paggastusam. Mama, Tsamba-tsamba lang mat ti panagkarden mo. Tasan matakanayon anang inatinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardangag payla dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang. Tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Ha? Siyak timang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagyamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti poder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itak mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti maurayo at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrot, Delia. Anya, panawan da kami lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadal da. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumaida baybayan.
Ano samida nga isuro iti trabaho, man? Wen, awan problema iti daytala kay. Imbilang kun nga anak dagiti anak mo. Iso adyak to idabaybayan. Elmer, aganad ka iti pagilyan apa pa naman. Wendelya, aganat kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailida kan tulakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo, man. Di ako maliplipatan. Wen, Papa. Di usok-sukiran ni tita yun. Agadal kayo anayin bag. Kumatayo ah. Tapno maipayan kayo itinapintas ang masakbayan nyo. Anak ko. O anya, nalabaan mo dagiti kawas mo, Jonah. Wen, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaan mo dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasaya at nga ron. Ala, ingka ang gaon, John, tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, Aljon, ha? Uwan tita. Ah, tita. Mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasaya at tikas di amakit kita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iji ospital. Aguri-gurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Wen, tita. Uwan tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo? Iso apilitin nyo ti manganuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisaan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisaan. Matumban tilamisaan! Anday ko. Ipatok ko. Nagsakit. Agya manak, tay may ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Tanasakit ti sikat ko apumangon. Natinagak ngamin, idi imuliak itilamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya? Dual daw matan, ajak nang nangan. Nabasan samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak ba't makapan ijay si balasang ko. Tajak makabangon. Ala, sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo ijay ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo ijay balayo. Ni, di kay agsangit, anana. Makasangit ak lang amin. Tanitak man lamalagip na giti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawan na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali, Nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na, Nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak.
Nga oray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray nagsakit di pa nagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kasta matan kadagiti apo ko. Pagkawanan na balasan ko. Ay nanana, awan kanyak dagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo anak ko. Nakalpas kayo niti panagadalyo. Agyaman anak, tayong gaadyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpag tara pahaap mi? Uwan papa, para kada kayo kada lola. Kani Mama Delia. Inawaga mo iti mama ni Titayo Adelia. Uwan papa, ngamin. Impatag na kami kaspod nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman ang matunay kan ka, mama. Tano di kapukan ka. Saan kami ang nakasurong agtrabaho iti unag ti balay? Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurong kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ang anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ang anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itata na katurpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agina na kayo maten. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, agam napigsa pa nga trabaho, anak ko. Basta di kayo umadayo. Agnegosyo kayo lang dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkabsat ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayak ni. Agdadan na tayo amin. Kapda kamin tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Di mo tagidaksen no makuriktar ti madi nga aramid mo. Tamang ipanagnak daytaan na patag kay ti may sa tao no kuriktaren na ti bidot mo. Ala papagayam, di tanti nagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless. Biyag. Ti tao. Rumuarak man nanang. Maburingak dito balay. Papa namanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka man. Papa aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso. Di dakmet la palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababa yan ka bulakbul. Sa inton sumangpet ka na barbartag ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman nanti maitaya ita. At titibraha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kantatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamot ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Una. Narabyan ka man na si Mang Pike. Nagapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kastagar aramidan. Bis oras ang tirabi ay asumang sangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo.
Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Maburi nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Day tate kagurak nga ugalen. No ada maibagaken ka, ado ti rason maw. Ha? Manano aya no agtalinaid ka dito'y balay. Maburi nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid maw. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas dra ka katrabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, kasi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Nyang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako niti sa baling arman. anya? Kasta ka kadian talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanan nga uso ti pakipot ita pa naman. No kayat na, ibagamon. Taditan tumot la ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na pa nagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sa baling arman. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat na mulagayam. Agyaman na ka? Sapay kumaata dinak ti isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel di balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adakadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawag ginubyaw. Yang kaya't nga na dito balay. Agkasar kayo pa'y ngumuna. Agabang tayo ti pagnagadan ta. Uray ta na lakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Agdenata nga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dananang kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akas sa pulang ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabruda. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramata. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikaswam nga rodan ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Uwan, nanang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Uwan, nanang.
Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam dagiti barkadam ditoy. Ipamaisamkit di trabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kayat eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wen, nanang. May mayat dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dananang kentatang mo dito eh. Awan makibiyang kadata dito eh. Wen, Ronnie. Nga maikawa ak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko? Mairwam kan to. Wen, matkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Saan da ka nababantayan dagiti dadakkel mo? Kasano no maibus ti kwartata? Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine! Ronnie. Ay, umay ka ng kiti. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka, Mat Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? At da inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan na angkel mo iti kwarta. Manon abulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali Taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ijay abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, yaman tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamot nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamot akas na Kanayon naklabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga day ta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot na. Day talatian mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak tupay ket asikaday Tarling. Nabayagan alas-lasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Aping adda kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga'y mayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Alin, babe. Asin mo day tayo. Apay di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y nga'y. Taga dito'y ti asawam? Kwa, gayem ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam, ngambib mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito
Kundi yung ibagbaga nga dakadwak a lalaki dito eh. Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga kun Nagluhon tayo dyan, babae. Naman ni man laang ti umadanin na pa nag-abroad na. Hanggang sa bali gayam ter aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na, kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan mau. Agawin kan. Magibabain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Uwan, tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawin kan! Anjalagan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawin kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabaho. Tamabain akon kadag iti dadakil ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na. Panawan na kami iti agbalin nga anak na. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga, Rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandan ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang. Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. Nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot ng trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iswadi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawananda ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawananda ko man.